Мына азыр биринчиден Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүн, экинчиден аялымды курсант кылуу максатында аялыма бир сонун бир белек даярдадым эле. Азыр эмоциясы кандай болот, реакциясы кандай болот, азыр чогуу көрөбүз. Sara, ne yapasın? Ne kıldın öyle? Tutapma seni bura. Ne iş kıldın öyle? Ha? Türkçü? Çakır tatmaz. Açıklaçı? Kimlik iken. Kullu olsun. Seninki? Maşına kalma kaldı. Budan keyin seniki olur da. Kullu olsun. Ha? Oha. Taktı mı? Ha? Taktı? Rahmat. Jarıqdan bir gülü